Aye, what's nga baka yena I manyanga the komisa. So I'm gonna namuntlha content leyi endlaku ya liya ya ti true crime cases and leni endli ku vanhu vo tala va ni kombelini se ni lavalava kwala ka inthanete njhani ya kuma police report yin'wanyana kwala ni nga ku yi hlayeni so mi nga hlamali loko information yin'wana ni va ni kha ni langusa laha. It's a screenshot laptop, so I'm trying to get all the information accurate. So look also subscribe ka channel ni kombela subscriber. Na n'wina mi vona ku from a live video from Facebook ndava ni post the full video and sharing and na link ndava ni share kwala ka description so mi nga yi langutisa. Excuse. So let me continue. Rosemary Ndlovu, Constable Rosemary Ndlovu, who is a South African serial killer. Lui adlaya mashaka yakwe, those close to her, abadlela mali insurance. Aba insura, then she would kill them. So the motive, ya mafulama hinkwamo nga makhosa a ku ri timhaka ta mali ya insurance. So I want to be clear on that. This is the motive. So mi nga mi tweni the Constable Rosemary a ku ri by the time loko a khomiwa a tirha a thembisa police station I phorisa by profession a ku ri phorisa by profession. So milandu yakwe leyi ya ku dlaya vanhu yi sunguli hi 2013 hi 25 ta June la a nga dlaya sesi wakwe Audrey. She was the first victim. So madlayele ma Audrey lama as per this report that I'm reading. Uvakele Audrey the 25 ta June 2013 sesi wakwe. So obviously she was trusting of her. And one thing lexi endlaku ku vanhu va n'wi tshemba more I timhaka ta ku a ri phorisa. They're supposed to protect our lives. They're not supposed to kill us. Why would someone who has dedicated their life ka ku hlayisa vutomi bya hina a gina ya dlaya? That's our thought. So and one thing that I've noticed the serial killer loko ti sungula people who are close to them. Why? Because it's easier for them to have access to them. The second thing I ku va swi kota control narrative loko se va control the investigations because they're close, they're very close, they carry it in every information. And one thing I ku xin'wanyana vanhu lava va kha va dlayiwa va kha va n'wi tshemba munhu loyi a va kha va dlaya. Why? Because of the relationship that they have with them. So Audrey was killed on 25th of June 2013 by Constable Rosemary. She went to her house and then they had tea. But the bulela swa vuxaka bya vona kasi laha ka tiya liya a nga fika ku endlela leyi u cheli chefu. So u cheli chefu and then a famba loko se va nwe tiya liya loko a vuya a kuma ku Audrey wa ha ri miri wa yena loko ringeteni matimba ma hinkwawo ku lwa na that poison ivi se a vhe a n'wi hetisa hi strangulation loko u yo n'wi tlimba. And mind you loko ku humelela rifu leriwani a va ri tekangi as a suspicious death. A va ri treatangi as a homicide, va ri treated as natural death because she was there near to control the narrative. Leswaku u lo dlayiwa swi ya kumeka loko se a repotiwini hi hitman leti a nga tirhisa ta vumbirhi to hetelela na mi hlamusela kahle leswi ni swi confusing. So ku u yo tlimbiwa chelo poison, the first person that she killed swi ya kumwa hi autopsy that was conducted 5 years after her death. And I think it's important ku hlamusela timhaka ta ku the reason why loko vanhu va lova and va fakiwa neni ka ti-coffin is to preserve evidence loko in terms of loko hi swi langutisa hi ndlela ya xinawu va preserve evidence na ku loko ko humelela swin'wanyana mafu man'wanyana mo fana na ma wena loko se va ya ku pfupfula va kuma ku
you're still fresh, you still have that evidence. Maybe molweni ya wena u n'wi halini munhu loyi a nga ku dlaya sweswiya, na ku kota ku determine ku u dlawe hi yini. Va swi kota ku va cheka ngati ya wena even though sweswi nga ta ka yi nga ha vi yi kha yi ri busy ngopfu ku va cheka ku a ku ri na poison kumbe njhani. So it's one of the cases letiwani ti provelaku ku ti-coffin ti na nkoka na masirha sweswiya swo kha swi protecta na evidence for tomorrow. Ku na loko leyi ya mi ta pfuka ma ha ri fresh ku tlangeni. So that was the first victim. Then the second victim yakwe in'wana Audrey, loyi va n'wi vulaku vito la kombela ku ri vula vito rakwe i Brilliant Mashego. So Brilliant Mashego lexi xi nga n'wi dlayisa mfana loyi ya kuma ku matsongo wakwe lava ku nga mirhi va kumi 700,000 endzhaku ka rifu ra mana yena. Se a demanda mali, loko a demanda mali a swi vonaka a nga yi kumi. Loko a tshama hansi a swi hleketa a swi vona ku hayi man, this is suspicious. Why would you insure your sisters u hakela mali yo tarisa sweswo? Se a confront. After confronting her, she hired the vadlayi kumbexani ti-hitman ku ti ya n'wi dlaya. And loko a dlawa mfana loyiwani mi ta vona sequence yin'wanyana ya madlayelo ma vanhu lava a tirha na vona, i ku a va master ku dlaya vanhu hi ku bukutela nhloko, because majority of the people lava va nga kumeka va kumeki va ri va vaviseki ngopfu nhlokweni. It was confirmed ku mafu ma vona ku ri strain to the head. So the third person, this is where she became a serial killer. Loko u nge se dlaya vanhu vo fika vanharhu or more, a wu serial killer. Mara once you have 3 or more victims, you're now part of the elite group of thieves, of killers, or serial killer. The third person that she killed, akuri Yingwani Maurice Mabasa, who was killed the 14th October 2015. Na yona ngwenya loko va ya cheka referee cause of death u kuma ku i timhaka ta nhloko, loko ku yi bungu nhloko. So ngwenya va yi bi nhloko se va yi cukumeta kusuhani na police station ya le Francis 14. Se lexi nga tlhe xi champisa ku munhu loyiwani yo dlayiwa ne, leswi ni nga tshama ni swi vula ka video liya ya pani ya tu liya ya miyisa lowo dlayisa nsati wakwe. Ivi genge liya a nga yi rhuma yi rivala ku teka property ya yena. So swi gina swi tikomba ku this wasn't a robbery. Se na ngwenya Maurice a va yi tekela nchumu, loyi ba va yi dlaya va yi cukumeta kweli. So swi champa ku hayi man, something is wrong. So sesi luya a ya kuma mali ya insurance ya 416,357 rand. A teka 40,000 as from the report a yisa ku contributa kosini, ivi endzhaku ka sweswo a ti dyela leyin'wani. And mind you a ku ri murhandziwa wa kona ngwenya, a va tshama swin'we va nga cetangi mali a ku ri a va tshamisana. Ivi wa vunharhu a ku ri cousin wa kona, vito rakwe i Witness Madaka Homu. Witness Madaka Homu hi report yi lo ti humela siku rero yi ku ya tirhweni ivi yi nga ha vuyi, ya kumeka in the bushes yi bo nhloko. Loko mi vona sequence leyiwani ku these 3 people lava ni nga va hlaya handle ka low accident va kha va boha nhloko, ende lava va kha va boha nhloko va kha va fa, mali yi ya ka munhu
munhu wun'we ni vula ku ti-insurance ti va kha ti ya ka munhu wun'we and plus na mafu ma fanetela. So a kuma 131,000 rifu ra madaka homu, and family yakwe yi alleja leswaku a nga humesangi na peni loko ti dyela mali ya rifu ra homu se a nga ri a dya hi swona. Ivi se a teka insurance policies for motor from January 2016 to May that year. So ukuyishwara January May over. So na yena sisi loyiwani wa xaka rakwe a nga joyinisiwa January a ya lova hi May, i kumeki a biwe nhloko. The cause of death in nhloko, injuries to the head. So my vona sequence leyi vulavula ku yona ne. So we have 4 people now lava hinkwavo handle ka lowa poison va faku va fa hi ku va biwe nhloko, ku bukuteliwe nhloko. Ivi ku va na mali ya insurance leyi yi nyikiwaku munhu, and plus vanhu lava loko va bukuteliwa va fa ku nga ri ro bara va tekele nchumu, vo beliwa ku va fa ntsena. Hey, sesi leyiwani. So for rifu ra mota sister yi kumi 119,840 rand. Va ndyangu have confirmed leswaku a va kumangi na pain. Ivi se I think is last victim yo hetelela, because answers namhlanje 4 were killed. Va biwa nhloko, namhlanje wun'we was strangled and poisoned, and ni mi hlamuseli masungulweni ka video ku u dlaye vanhu va 6. Ivi tlhela attempt ku dlaya vambirhi, lava mbirhi hi vona va nga n'wi jampisela loko a swo ka swi nga humelangi rivaleni hi mhaka vona i nge a ha ri busy sweswo. So the last person that she got killed i Mayeni Mashava, i xaka ra yena. Ende loyi swi jampise ngopfu hi ku a nga bongi nhlokweni lo duvuliwa. Ni ma swi ta ku duvuluki so mi ni fonela mi ni byela ku a hi hlangane Palms maybe vo ma 9 hi ta dzumba. Ivi swi loko ni fika Palms ni fika ni duvula nhloko and you don't show up, ni ya kumiwa maybe mundzuku vo swi swi jampa swi tlhela ya kuma mali ya insurance. Sweswi u khomiwe le jele and the trial is still on, and this is how they found her. Leswi va nga swi kumisa swona ku hi ya nga ku heteleni ka vanhu lava. So va hesa lava a va tirhisa ku va dlaya vanhu lava yena maxaka ma yena, the lovers. U va nyiki task ya ku va dlaya xihlangana xa 1 year 5 months, okay 1 year 6 months. Ivi na sesi wakwe nomasonto Ndlovu, kahle a nga lavi ku dlayiwa vanhu vambirhi ntsena, a lava ku dlayiwa sesi wakwe nomasonto Ndlovu na vana vakwe va 5, and plus xin'wanana lexi xi ta va xi ri victim yakwe ka hinkwavo, xilo lexitsongo ka hinkwavo a xi ri na 1 year 5 months. So va heselela va swi vona ku hayi no hi nge lungi, se a cinca vanhu lava va tirhisa. Se loko a cinca vanhu lava va tirhisa na a fika a kuma hitman yin'wanyana vito ra yona i Lakhiwe Mkhize, a ti nyiketa 2,600
ku ya dlaya mazwi ya dlaya sesi wa kona na vana va kona. So the man leswi vona ku this is not worth it. Loko ti grow conscious se di ya maphoriseni. Loko ti ya maphoriseni it then happened ku no a ti sungula di ya maphoriseni, ti sungule di ringeta ku attempt hi 2017 ku dlaya, ivi swi tsanda. Loko swi tsanda se di swi vona ku no and ni tirhise vito ra wrong laha i kunene damani a ti fanele di dlaya no masonto. Se ti swi vona ku a ni nge lunghi ku ya dlaya n'wana wa the lowest ta ku ri 5 months, a ku ri na xin'wana xa xi nga na lembe na 5 months xa xi fa xi ri ka at least part of vana va sesi wa kona. Se ti ya maphoriseni, ku ti ya maphoriseni ivi ti ya va byela ku na munhu wa swona, and they set up a trap, i recorded her, ivi se a ya khomiwa. Loko a khomiwa se xiza lexiya loko xi kha xi testify xi hlamusela timhaka to a ri na milawu, a ri strict sweswiwani. Loko a va ri n'wanuna ku ta ku ri gangster ya rough ngopfu, a va nyika milawu ku a va dlayiwi hi mukwana, na xibamu xi fanele xi nga tirhi ngopfu, na ku vaba mi famba bela leswiya swo va swi vona ku a mi ngo bela ku dlaya mara a va heli vafeni. Loko a ku ri munhu wo taniya. So thank you for watching this video, and actually loko mi kuma nkarhi go on the internet and follow this case. The trial is still on. She has been in custody since 2018 laha nga khomiwa kona, and she has been refused bail. What's okay? I'm gonna subscribe.